Martin Wawċin, wasalna fl-iktar moment importanti tal-konkors tal-lejla. Għanna lil Paula jew Swi. Min minn dawn iż-żewġ fajliet ser imur il-Polonja? Min ser jirrappreżenta lilu lilek dal-konkors tant prestiġjuż Miss Supranational? Martin Wawċin, ir-rebbieħa ta' Miss Supranational Malta 2023 hija Paula! Fil-waqt li fit-tieni post meritat ukoll Swiqi. Brava, brava Swiqi. Nicole tagħti anke trofew lil Swiqi. Brava u sabiħa. Imma rebbieħa tal-lejla Miss Supranational Malta 2023 li ħatħlif Paula! Nicole tagħti ix-xettru, il-kuruna, ir-responsabbiltà u l-unur. Mela, hemmhekk rajna l-inkoronazzjoni tiegħek Xanja. U Ruben, siktar tard naraw tiegħek ta' wkoll we see yours, sorry, I have to speak in English. I forget that I have to switch to English. It's an amazing moment to watch, and I got really the chills. So thank you for being here. And with obviously people who are watching us today. Bażikament biex nispjegalkom nhar is-Sibt li għadda kien hemm Miss and Mr. Supranational u immejja għandi lil Xanja De Giorgio u Ruben Pulido fejn ħajrikkontawna ftit l-esperjenza tas-sew sabiħa tagħhom. I'm going to start with her and then I'll switch to English. Jien hemmhekk kont is-Sibt u rajtkom li I saw everything. Kelli fashion show wow, ġifieri kien verament spettaklu meravigljuż. L-ewwel nett proset. Thank you. Kif qed tħossok l-ewwel nett għax mis-Sibt ma tantx għadda daqshekk. Le, l-ewwel ħaġa grazzi tal-istedina. Min qalbi. Għadni nista' nemmen ngħidlek il-verità, għadni nirċievi l-messaġġi sal-lum il-ġurnata, kulħadd jgħid il-proset. Laħħaqtna kollha hekk. L-ewwel ġurnata kont infażata bil-messaġġu u bej fuq jibatulek privat fejn titfa' post jagħmlulek komment, mbagħad mhux fuq Facebook biss titfaħħa fuq Instagram ħalli jarawha ta' barra. Għax ovvjament il-medja soċjali hija xi ħaġa li ovvjament tittuża għal vantaġġ tiegħek ovvjament biex inti tikber u x'hekk. Però hemm limitu sa fejn tista' tasal u x'hekk. Fil-fatt l-ewwel ġurnata użajta naħseb kollha biex nitfa' nirringrazzja l kulħadd minn għal din l-opportunità. Rajta l-post, jiena segwitek. U kienet naqra twila l-post għax peress li tkun ħaġa twila ma tkun ħaġa mill-lum għal-għada jgħinuk ħafna nies u taħdem ma' ħafna nies waqt it-triq. Però vera nħossna onorata li fl-aħħar nnexxiela naħseb li vera ħdimt għaliha. U inti wkoll tajjeb li nispjegaw din it-tieni darba u xekk li ħadd sem kienet riskjuża għalik jew xi ħsieb x'kien għaddej minn moħħok meta rġajt tfajt l-applikazzjoni tiegħek? Dak eżatt wara l-ewwel darba li dħalt sentejn ilu qisni ma l-ewwel indunajt li nixtieq nerġa' nagħmilha. Però ovvjament kien hemm ir-riskju għax inti bħala modella il-livell tiegħek dejjem tittollih ma tkunx titniżlu. Allura kien hemm dik ir-riskju peress l-aħħar darba ġejt it-tieni qatt jew it-tieni jew l-ewwel id-darba. Però ma rridx inħallija twaqqafni għax naf li kieku fil-futur kien jiddispjaċini. Dik l-iktar ħaġa ħaġa vera sabiħa f'kollox li ma titħalli xejn waqfek vera. U l-iktar li tħalt għax sentejn ilu ma kontx tħalt b'kull ma kelli. Kont ħatta vera easy u għat li jiġri, no hard feelings u kull. Vera iktar easy, u xek. Ġifieri ma kellix pjan, kelli pjan li niġi mal-ewwel 7 u mbagħad spiċċajt
mal-ewwel tnejn. X'taħseb li għamil differenti mis-sena ta' qabel għal din is-sena? Għax inti li l-ħadd tajżi però fir-realtà inti tmur hemm biex tirbaħ, però naf xi ġifieri għax inti tmur hemmhekk bil-grinta kollha tiegħek u tagħti l-almu tiegħek. Però x'taħseb li għamil differenti li għamlet differenza d-darba? Apparti il-mentalità li kelli li ili li rrid nidħol fiha, issa din ili sentejn nipprepararja. L-oħra xi 6 xhur kien hemm bejn bil-kompetizzjoni u meta daħħalt l-applikazzjoni. Apparti jekk il-libsa naħseb l-iktar ħaġa li ħdimt fuqha id-darba. Għax il-libsa ma ġibtix minn Malta. Ifieri kelli l-proċess li nġiba mill-Philippines, il-proċess li tibgħatilhom li tittara li ħajġik sow. Allura naħseb il-libsa l-iktar ħaġa li ħdimt fuqha id-darba x'naf li meta tkun bil-malja kulħadd ħajkun libes l-istess. Allura l-iktar ħin li ħadd ispikka meta turi l-kreazzjoni tiegħek. Nistaqsik ukoll għax issa semmejt il-libsa. Taf li aħna n-nisa li f'irtok, xar u libsa. Kif tipprepara liha kompetizzjoni bħal di? Ara jiena għalhekk inħobb nippjana minn qabel, eżempju, il-libsa għalla volja ġibta mill-Philippines meta ġiet lura ma kienx kif xtaqt eżatt. Ejġej batta lura. Ma battix lura, x'imbatt qatt minn jekk hemm għandu. Allura mbagħad kontattat il-ħajja tiegħi u rranġajnija Malta, imma kieku ma ħsibx minn qabel. Ara kemm ħsibx minn qabel u inti ddiżinjajta inti jew ddiżinjaw ilek huma? Dipenġejta jien. Di jiena minn dejjem inħobb nikkrea l-looks tiegħi. Għax speċi nemmel il-kreatività toħroġ hemmhekk. Dik kont penġejta u id-drab kien vera diffiċli biex insibu hawn Malta. U għandi ħabiba tiegħi mill-Philippines u tgħix hawn Malta u għejnitni ħafna biex nikkomunika magħhom. U mbagħad iddiżinjajnija flimkien, sibt id-drab eżatt, insertajt u għamliti li hija. ċerta li kellek wida tajba ħafna. U wkoll kellek għandek xi kellimna daqsxejn qabel bidet l-intervista fuq proġett ta' From the Ground Up. Dak huwa proġett tiegħek, tispjegana x'inhu f'briefing. Jiena bħalma dejjem ngħid ma nixtieqx nuża l-kuruna ġas biex fuq il-catwalk, nixtieq nużaha biex ngħin il-ħaddieħor. Peress li issa kif qatt inti għandi ħafna jnejn fuq is-social media nixtieq nużah għal raġuni validu. Allura rrid naħdem fuq żewġ proġetti fuq dan it-titlu. L-ewwel ħaġa rrid inkompli naħdem mal-Food Bank fejn niġbru ikel u flus għal familji li ma jaffordjawx ikollhom ikel għall familja u nemmen li jekk tgħin familja tgħin ħafna. Ittik xi ħaġa lura lilek ukoll. Anke inti tirċievi lura, inti meta tagħti tirċievi wkoll. Eżatt. U apparti hekk nixtieq il-miliet l-iktar żmien li jħobbu speċjalment it-tfal. U sfortunatament mhux kulħadd huwa daqshekk fortunat biex jqum u jsib ir-regali taħt is-siġra tal-miliet. Jekk ikollhom siġra tal-miliet. Allura nixtieq issa nibda naħdem billi insib fondazzjoni biex naħdem magħhom biex nibdew niġbru flus u affarijiet għal tfal u mbagħad nagħmlu ġurnata nqogħdu nippakjawhom kollha flimkien. Very nice, vera nibgħatuhom xi ħaġa vera sabiħa u din nistgħu ħatamilha fuq is-social media soċjali tiegħek nimmaġa tippromovi hemmhekk min irid jiffollowja il-xani ovvjament biex jgħin f'dan il-kawża daqshekk ġusta immorru fuq il-social media tagħha nagħmlu like, nagħmlu follow u naraw ftit x'inhi tagħmel proset. L-aħħar suġġeriment li tagħti forsi lil min jixtieq jieħu sehem fil-konkors ta' Miss Supranational x'tgħidilha? Dik it-tfajla li qed tisimak bħalissa. Bħalissa naħseb jew mhux istezat naħseb fetħu l-applikazzjoni tas-sena d-dieħla li ngħidilkom taqtawx qalbkom ħajkun hemm ħafna ħinijiet li tibda tiddubita lilek innifsek imma jien nemmen li jekk għandek tir f'qalbek u dejjem taħdem għalik innexxielek jgħidu x'jgħidu n-nies ibqa' ħseb fik innifsek biss għax jekk tibda taħseb li jgħidulek in-nies ma tasalat. Proset, grazzi ħafna Xania. I'm going to come to you now and ask you the similar questions but a bit different because I'm curious about you as well. Min ħin għal ħin ħanibda ngħidilkom daqsxejn id-dar x'inkun qiegħda ngħid ta' ġifieri imma ħanitkellem ftit bl-Ingliż ma' Ruben Pulido, right? Like we watched her video, now I want to see your video. So let's watch it together. Hawnhekk kulħadd sejjer hekk u mid-dar ukoll ir-rebbieħ ta' Mr. Supranational Malta 2023 li ser jirrappreżentana ġewwa il-Polonja għal dal-konkors tant prestiġjuż
huwa Imsida! Fil-waqt illi fit-tieni post meritat Ġimgħa. Prosit lil Ġimgħa. Però ir-rebbieħ hemmu t-tanniq. Ir-rebbieħ ta' Mr. Supranational Malta 2023 huwa Imsida u hemmhekk qed naraw it-tanniqa sabiħa ta' Ron li għaddi ix-xettru ir-responsabbiltà li jirrappreżentana ġewwa l-Polonja. Prosit Mr. Supranational Malta 2023 Imsida! Wow. Well done, first of all, for winning Mr. Supranational 2023. Thank you. How are you feeling about it? I saw no reaction at first. Am I right? Yes, you are right. You know, when you participate in a contest, yes, you expect to win. You do everything to win. But in that moment... you stood there like you couldn't believe it. Yes, that's why, because I was in shock. I couldn't believe that they were saying my What was locality. passing through your mind that time when they told you you won? Like at the first, nothing. Then, I start reacting like, it's going to be a year, I'm going to have to prepare to Poland. I was thinking ahead for the contest in Poland. You were running, you were ready in Poland with the luggage. Yes, I have to prepare myself, I have to do more workout at the gym, I have to do this, I have to do that. We'll come to that later, yes, to see how you prepare for it and everything. But first of all, well done. Now, what's next? What are you planning to do? What comes next? Well, first of all, we have 1 week, at least 1-2 weeks break. To go rest. to Poland? No. This week is just rest. Okay, yes, I thought so, it's later. I can eat everything I want, so no diet this Depends week. when Poland is, no? Yes, next year in July next year. Okay. Long time to go. So we have 8 months around. So you can let the festivities pass as well. Yes. Just to stop you a little bit there so I can tell people who are watching. Basikament li qed jgħidilna u jiena saqsejtu l-moment li kien li rebaħ Mr. Supranational ma kellux reazzjoni. U saqsejtu x'kien għaddej minn moħħu. U għalli li bażikament kien jgħat vera emozjonat u diġà kien f'moħħu li jmur Poland biex ovvjament jagħmel il-preparamenti tiegħu hemmhekk. U issa tinsaqsi daqsxejn għandi kurjożità kif qed jibqa' jipprepara għal dan il-vjaġġ tiegħu. First of all, you're not obviously Maltese, you're from Venezuela, right? Yes. And how long have you been living in Malta? And can you tell us a bit about yourself? Yes, I'm from Venezuela. I've been here in Malta for the past 4 years. I speak a bit, not speak, but understand a bit Maltese. All right, so you could understand a little bit. Yes, I understand more than to talk. But yes, because for us it's quite easy because it's a Latin language. So there are some words like I know. Some words you can pick up. Normally those are not the good ones when you start picking up the words, but okay. And what about work? Do you work here? Have you settled in Malta for good? Yes. Since I came here, I started working in a Maltese company. Okay. I've been there for 4 years. I'm an accountant. So I work in the finance department. Finance department, yes. Different sector from modeling and everything. Is this your first competition or? Competition? No, I did this beginning this year. I did another one, a local one, a small one. Okay. But the big competition is this one. This one is you did a local one already in Malta. Yes. Okay, this is so you won it. So I had kind of experience, but still it's not the same when you heard your name and you are going to represent that country. Exactly. Because you have to be first you have to be proud where you are, and you have to represent the people. The people have to be proud of you also. Exactly.
So just a minute until I actually translate everything. Sejtu ovvjament kemm ilu Malta ilu 4 snin, jaħdem hawn Malta, dan huwa t-tieni konkors tiegħu, ovvjament dat-tieni wieħed dan l-ewwel wieħed illi rebaħ u ovvjament jinsab ħerqan biex jirrappreżenta lil pajjiżna ġewwa l-Polonja. And how are you preparing for this competition? Like we have hair, makeup and a lot going on. Like do you just work out and how do you prepare for it? No, I have to prepare physical to do workout at the gym. I have to prepare modeling, talking. It's not just physical. I have to be integral, all Okay. full body or full. It's the full experience, so you need to be mentally, and both of you Yes. need to be mentally and physically prepared. Are they going to show you, like give you some experiences, like from past experiences? Will you be given like some guidance? Yes. I already started watching the previous shows That's in good, Poland. Exactly. So I have an idea what I'm going to do there because of the Supra looks, which is our different awards or different events where the competition is happening. So we are going to be there 2 or 3 weeks doing another competition, small competitions. A long time. It's enough time for you to get all the exposure that you actually need. I'm curious to know, did you have anyone from Venezuela watching you here in Malta, or were they all watching online? They were watching online, yes. Online. I have my family watching in Venezuela and Colombia, and after the show finished, they sent me the message. What happened? Congratulations. How was their reaction like? Happiness. They were happy for me. They were, saying me congratulations. Yeah. And Exactly. I answered them the day after because at the moment I couldn't pick up my phone. I can imagine, as I'm sure that you've received as many messages as Shania has received. So bażikament qed insaqsih il-familja tiegħu kif irreaġixxiet, ovvjament kienu kollha online qegħdin jaraw jirbaħ din il-kompetizzjoni, kienu ferħana ħafna lih. U biex jipprepara l-Polonja dan qiegħed ovvjament jipprepara fiżikament kif ukoll mentalment biex ikun jaf ovvjament jitkellem quddiem il-kompetizzjoni u biex imur tajjeb ovvjament. I mean, I'm very happy that you are here. And I really wish you the best of luck. Thanks for being here, sharing the experience, even watching it again. It gives you the chills. Like, I don't know if you have managed to watch it. I'm sure you watched it before, but it gives you really a good vibe. So keep it up. Thank you for being here, and I will follow you for sure for your next adventure. Thank you very so much. Bye-bye. Min hawnhekk jiena se nieħu l-opportunità biex nirringrazzja l-sponsors tiegħi għal Xari Screen Salon